Ni naga Confederation of Riboy Pol kadai way na gisang Tremont Subah Riboy District ni sngokya halor by day kujin complain di pajba ng susnam halor by day kan gajin 3 MGNR jas kumba mentala sisnam arsnam ki batre ga MGNR jas ni semjinge ki dor barsnam banyo ekini ki pisa baki 3 menta kum ki wages ki skill ber ki semi skill laduk ki material asnem nasnem mentangi kemio pisa te kumno ki dor bersnong kinla ban betulun ya ki kam ki snong ki juki ni ka patjur ya sarkar bahkan release no ya ni ka pisa joga MGNR jas ki dor bersnong namar ba kumbalong menta wat ki dor bersnong klasange terkam namta kan ka scheme MGNR jas kumbalong menta hakidor barsnong hi gijing mentoy gwengiyo kadai hilang baga MGNR jas ki pajba nang susnong ki yo kam man gasni andrela galong hakani kador ngingi ki tramba snong lan dor barsnong ki ma shu ban pentelun ya ki kam apo snong ki juki tengi na galang kum baseng ni terpajur ya government bukan release no ban pelaj ya kani kapisa na benta kini ki kam ki blasa pending andre ka bang so ban ong hakani lada ka sarkar ki penslam ban release cek pisa ki dor bersnong kimla ban kila ban sange no yakin ki kam ban tre yakin ki MGNR jas lada ki dor bersnong ki persange no yakin jing tre MGNR jas lada ki jing dunong ke bakrau yakin snong baro apo khamtam apo kadong riboy ke bangi imja ki tre kam na MGNR jas te na kalang gajungi hi ngindon sibon ban ken ban moy pan lada kalong hakani kador ni haban tho wat central government ro bagade ban release be direct nak central government syaki sengi dor barsnong yakani ka pisa lada kalong hakani kador kumbaka sarkar jela ka batslam pelat yakani ka pisa ka buan nak central kes tetang kita hi nakalang gajungang kapat ya sarkar bahkan release no yakani ka pisa immediately